بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mga pelangwansing kami haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala yali na isab kami ibansing puro kalasahan amun imalupkan yu ha waktu bihaon ini di hatampat mulya ini karena dimihil pangadya ng katun yu katan paliharan sin arama sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin ari mga pelangwan harama Islam induman ini amoy ni suko-suko sing kami iban sing ko kalasahan ha programa sing kami amoy in paay na tadhabon in ini insyaallah subhanahu wa ta'ala long ta hipagbak niyo kami di hatampat mulya ini sa kahaba long ta mahapon sin ahad malam isnin insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in long ta kakitaan niyo kami ruwa iban sing ko kalasahan insyaallah subhanahu wa ta'ala tumukbal kato niyo katan pangadjaan amuyin mangbiyadiin hadya sumungin panghati na tungod pag-arama sarta bang biyadiin long ta ingkitan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala makawatok paamin mag-ibadat patuhan na bulalamin hakaamuhan rabay rin hapamando sin arama sin Allah subhanahu wa ta'ala dyan niya mga palakon hakamis tamnong ta induman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala aun maudo long ta dakay rayon sin kami iban sin kuro kalasahan amoy in long ta paliharan sin amoy in pangadatan atau kanaturan sin pagsamod haantara sin kita niyo mga long ta pagkahi manusia amoy in biadiin in aturan long ta pagsumad ta iwan si mga pagkahita ini insyaallah subhanahu wa ta'ala tayo turusin kami iwan kasahan long ta makad kami ha amoy in long ta dilayan sin kitab ding hapanagdaan sampay pahinapusan insyaallah subhanahu wa ta'ala haamuin long ta abutan sin waktu-waktu sin kami long ta maun pa amuin insyaallah before dumatong insag siya mal katawan insyaallah subhanahu wa ta'ala so manjari tukbal ko in ikapato taguro kalasahan amuin long ta manalam salam sa bakatot nyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala ikatuan sa karya Muhammad falyatafaddal. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ito na long takyabay sin pindo ako sekalim nading in tungod paparkala pag ini bisara na to adlaw ini atau hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala tungod pa amoy ini kapatot lang ta sin tiap-tiap manusia ding hambuk pahambuk antara sin sila manjari in mga ding ha mga ini puunan mapatot na to tagnaan bihan amo na yung kapatot sin amin puunan hangkan kita limahil maripa babaw sin gumini maabda ko man biya mga bukong marayawin biya lasak ko ito at iniya amod to sabab doon kita niyo timag na limahil maripa babaw sin gumini insyaallah subhanahu wa ta'ala ada pun mga yan katantan na mag-urul-urul na sadya dahil na maas paanak sampay na pa suling sing long tasin kita niyo mabot na pa amuyin long ta ini mag pangdaig misan pengkaunan long tabukon na dahil nga amin liuran sing kita ini kakunahan ta hatihon sarab mayta in kakunahan ta rin doon hayan amoy in siukat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya mahinang na to ini puudan amoy in ini dahon na to pa hadarat niya hawak to long tama naikod na kita niyo rin di hababaw sin gumini kan na mga sila nakauna rin kato taniyo amoy in ini na siminop na doon halom sindaghal dila in amoy
pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta sin ibog sinamuin kasanangan ini janji sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila di sila humundong lang ta lumawag sinamuin mapatut nila hinangon bango biya kita uning kahanan nila amin katan kaya waita na sin Rasul hapanan naman nila biya sa pantun kulang pa so betuin sila humajat sampai aundeng kanila di maka ini long ta amin makatanam mang di makaasub Rasul sallallahu alaihi wasallam biya natin mga hadis long ta masabot ko dahil doon namin hambuk dahil mga nangasub Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya ini panduy ko no ako ya Rasulullah paamuin hambuk hinang bangko siya yaon mahinang na kalasan ako sin Allah Ta'ala atau lumasan Allah subhanahu wa ta'ala kaku iwan demikian lumas sa kaku mga manusia naman jadi bitaan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mga kabtangan sa lingkat-lingkat long niya imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ijtahid fi dunya yuhibbak Allah wajtahid fi ma indan nas yuhibbakan nas ini sa lingkat-lingkat pengajian sebab doon ini biaytaan kita simpuunan ini hinang supaya madawat natuin kasi ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala na long niya doon haon amuin suway kita magluas lungsad dan dihababaw singgumi ini lumag sinamin kabuhianan lutuanan dahon na to pa adlaw akhirat amo na yung pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya na amo at yung maksud hangkat kita piya panjari sintuhan na to Rabbul Alamin na amo at yung inamin dauton na to sarta lawakon na to biya sila may paglawag si mga sila na biya ta doon haon long niya ini tuyo in katantan amoy in mapatot hika ini may nang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala aming kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala den doon kay mo subay mo at tulong ta hitunay mo hauno parkala atungod ini hipakita mo pa Allah subhanahu wa ta'ala in ikaw amoy in himihinang simpiang daakan niya lumalayo din nga piyang langan niya nawang yato nahinang mo lumasang Tuhan Rabbul Alamin kato taniyo in Allah subhanahu wa ta'ala damit kaya bangkaw maraya isab kakasihan sin ini manusia pagkahimo na beta day sabsin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin long ta ini tinggalan mo inamuin ini napsu mo doon haamuin umakaw sing kapatot si manusia doon kayo mo doon kaniya bihan in kapatot niya suway mo hitukbal kaniya nawang yad to kauri umakaw sing kapatot niya lumasakay mi manusia isu manusia sebab mga yan katanta na aun yan misanda namin kapatot sibi yaon bang amin ka na naman sin tao kiyawa mo rin kaniya inya to bukod na ito maraw para saan ha hipagdugal niya yan to yung mga bihad to nabiya din namang malaggo bihan sebab na in kita ianad kita sin akamata doon haamuin paglugto sing ginawaran doon kita mag-inom makan haamuin hurasang sa sing kita bukon dito ka aming kapatot sin manusia den kato biar akaunta rin kanila yung kapatot abot hindi man jari hinangon na ini rin nga pangadatan hindo kato sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam biar na sinari ko tagmaan na to doon haamuin na hinang par sa baban limahil kita niyo maripababaw singgumi lain ko ka pindo ako hisay kalim na ding tungod pa amuin lang ta amuin dua maasing kita ina ta iban sinamata palito po ta. So alhamdulillah mga palangwan harama Islam muna nasabot diha ini amuin lang ta aturan pagtunay sing kapatot tiap-tiap siulakan amunain lang ta panagnan diha ini nasabot alwalidan atin amuin kapatot sin dua maas hagato nyo katan amuyad tuin insyaallah subhanahu wa ta'ala long taring mga amuin sabuton ta habiyaon kapatot sin dua maas sin kita muna kaya kahakad sin tiap muslim tiap-tiap mukmin pa Allah subhanahu wa ta'ala
ing kapatut sindwa maas niya kanya. Sarta amuin kawajiban lang ta sin pagtaat ato ang pagbakti kanilarwa. Sarta kawajib da isab sinamuin pagmarayaw kanilarwa. Inini lang ta mahukot ha pangatayan sin tiap-tiap bariman, sin tiap-tiap muslim. Kaya kakadta parat siya nila ini. Ba't inikatan kaya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Bukun hangkan bat kaya wajib sin Allah bukun hangkan bat in sila magbakti harwa maas nila atwa magtaat atwa himinang marayaw parwa maas nila bat saukat na in sila lang tanahin ang parsabawan amuin limahil kita niyo parang sindon niya ini. Bukun hadjakar na sinyad to. At tawakan bukun in pagbakti mo parwa maas mo hangkan ka magbakti kanila ruwa at walang tamagtaat kanila ruwa at himinang marayaw kanila ruwa. But fawal sinamuin long ta indwa maas mo nakahinang karayawan kay mo. Amuin na ayupot nila kao at tawakan long ta mataod buddi sindwa maas ta kato. Bukun niya to hadya long tabi mga sabawan hangkan ka magtaat at tawakan magbakti kan bura kanila ruwa. Amuin hangkan kao long ta himinang yadto hasupaya makatumbas kao karna in sila na nagayupot kay mo. Sumagawa mga palawan haramay Islam. Dahil mga langta sa wawan tuod da kula, may ta insuway kita magtaat parwa maas. May ta kita magmarayo harwa maas ta. May ta kita langta magbakti parwa maas ta. Pasaliin ini mga palawan haramay Islam. Daakan sintuhan rabul alamin. Hatiap-tiap muslim, hatiap-tiap hang katoring kato niyo. Insuway tuod kita niyo magtaat parwa maas singkani. Singkitan niyo. Karena ini mga palawan haramay Islam. Biya tayo inibyan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin kitab mahamon liya hapan man sin Allah subhanahu wa ta'ala in sa kaula-ula biya pagsuno sin Allah ta'ala in pagtaat kaniya mahuli pagtaat at pagbakti parwa maas ini in kalagbuan sinlong taamoy in parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So kabarikan ko hanggang kita niyo magtaat parwa maas na to magbakti parwa maas na to himinang maray parwa maas na to karna in ini parda akan ng hatuhan na bulalam. Yari in dalil matarang haway tasin Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitan rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan ma'rufa waqfid qawlan karima waqfid lahumā janāha ad-dulli min ar-rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani saghīra ila akhir al-ayah. Para sin Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpatarang sin kawajib sinamuin lang ta pagpakti parwa maas yarin bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuk an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. At uwas na in aturan daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala lang takay mo o Muhammad lapay na in mga bariman yari in aturan banda sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin lang tabilang piyawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. In ayaw kaw magtag-ipon malaingkan tupot tunggal hadyakan niya atin niya pa Allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidayni ihsana in sumuno day hamaraakan sin Allah ta'ala puasin pangdaak niya amuin magpag-ipon kaniya law sin Allah ta'ala wa bil walidayni ihsana pag-uwasyad to ampakaw magbakti parwa maas mo. Diya ini mga palangon haramay Islam daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo katan in suway kita ni magbakti parwa maas piya sunod sin Allah ta'ala sin daakan sin pagtaat mon kaniya manunjo kisin ini wajib in suway na to hitunay in hak kapatot sin dua maas na to kato niyo daakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai beta sin Tuhan Rabbul Alamin imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma ay roon na kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala alakala at tinaabutan lumaas to na hadarat mo in sila ruwa maas mo at tawagan hambog din kanila ruwa alakala lang taabutan lumaas doon halaman mo in duwa sila at hambog din kanila ruwa fala taqul lahumā uff imot lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ka mo magpabung sin parkala amuyin lang taparkala di kawayaan sin sila at tawakan sumaplah pangatayan sin sila at wakab tangan off ini am kab tangan maniutiw da sa kab tangan biya dagbus wayon pag-addat parwa maas
Amon subat sa hadja ka bang bahasa tamon imyan kita bihayad to inyad to mga panuhama Islam hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala di adto kawayan sin Tuhan Rabbul Alamin ipagpamong taparwama asta amon sumat sat kita bang kita tawakon at tawaon hirak kato sin dua maasta. So inyad tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala haramin hukuman ayaw ka magpamisaran sin parkala hikasaplah pamangatayan sin dua maas mo. Sampai siyo nga sin Allah subhanahu wa ta'ala law niya wala tanharhuma ayaw ka maggaga kanila ruwa. Ayaw mo paggagayi, ayaw pagbungsihi, ayaw pagbungisi, ayaw pagtaasi tingog indwa maas mo. Wa kullahuma qawlan karima ando long sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpamungan hadya kanila ruwa in kabtangan amuin long ta mulya kabtangan amuin long ta malambot hika sanyang sin pangatayan sin sila ruwa. Amo yan mga palawon hakama Islam indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian long sin Allah ta'ala waqfid lahum ma janahad dulli minar rahmah. Taktakan in pikpik mo bang mga pikpik. Maksud diha ini babaan. Hati niya ayaw kau magtakabur, ayaw kau magdahan mataas harwa maas mo. Amo pagkain ikaw bilang anak ko. Minsan palong tatimaas na indarajat mo di halaman sindun niya ini. Long tatimaas na pagkatao mo ando ini ikaw bilang anak ko sindwa maas mo. Ayaw kau matikarag ka nila ruwa. Suwayra paunon mo in pag-addat mo iban pagbakti mo parwa maas mo. Yan ang gabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kana ulong mo kanila. Sa dalam sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira iwan damikyan daran pamungan panginduaan po Allah subhanahu wa ta'ala para kanila ruwa in inari mo rabbirhamhuma kama rabbayani saghira o Tuhan ko ando ka ulungi sila karuwa hati narwa maas ko kama rabbayani saghira biasin amoy in pag-upiksa nila kako pag-ayupot nila kako at tawakan ulong nila kako hawak to siwi-siwi pa ako. Amoyad to mga palawon hakama Islam in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala padiharan parwa maas way tahitunay in kapatot sin sila in ayaw tagagaan sila ayaw kita mamong sin parkala hikasapra sin pangatayan nila in natuhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala gamanong sin Allah ta'ala amoy in taktakan in pikpik mo kanila meaning pag maging humble ka kanila hati na pagpatibabaan in ginhawawaran mo karna sin ulong mo harwama asmo inatura akan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibandaran kita mangindo apa Tuhan Rabbul Alamin hamuin bang mayan sila sin Allah ta'ala kaulungan karwa inyad tukataan lamod ding mga pag-addat pagbakti parwa maas inatura akan sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ayat parman sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kawajib sin pagtaat parwa maas mga palawan hakama Islam piatumtumang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi law sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagwasihat kami hamano siya tungod parwa maas niya law sin Allah ta'ala hamalathu ummuhu wahnan ala wahan in Allah subhanahu wa ta'ala nagbayta kato niyo katan mga kaanakan sin dua maas sin in kita niyo in siya manusia yan napiagburusan diara sin dua maas sin ina niya wahnan ala wahan in pagburos ka niya atau pagdaka niya hina niya halong tiyan hina niya in simigpit na kananam kasigpitan hina niya nagtimbong tambang long sin bahasa in kasigpitan kaya na naman sin ina niya hawak to siya long tapyag buros wa fisaluhu fi amain pag-uos ang panaisab nagpaduro ka niya long tanag-anduro ka niya halong sin 2 tahon long sin Allah subhanahu wa ta'ala inyad to kasigpitan diya sin duwa sinama ina niya aniskurli lang sin Allah subhanahu wa ta'ala na insuway ko magsukur ka kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala wali-waliday damikyan insuway resab ka wajib insuway resab ka magsukur parwa maas mo amo yan tindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kada sila yan in nag-upiksa kay mo amo in nagda kay mo hapakandangan nila sila in nagburos kay mo kasigpitan sila nagda kay mo sarta nagpaduro nagayupot kay mo halam sin 2 tahon in sigpit pag-ayupot sin 2 maas mo lang iluwahi ina mo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala na hipatumtum sin Allah ta'ala insuway ka magsukor patuhan Rabbul Alamin sarta magsukor dahil sab ka parwa maas mo yarin patumtum pa sin Allah ta'ala sa ayaw kalupidaw sin Allah ta'ala wa ilayyal masir in kamu yan long sin Allah ta'ala in harap da kamu marimuy kako long sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan to in patumtum kako sin Allah subhanahu wa ta'ala
tungod lang tapa amin kawajiban parwamaas insuway kita magbakti kanila sarta mag-addat harwamaas ta iban lang ta magpasukor pa Allah Ta'ala labi luwa day sa magpasukor pat mga parwamaas ta paina talibulwa amuin lang ta nagdakato di hapakandangan amuin nagburos ka nagpiagburos niya kita sarta yayupot kita sindwa maas ta labi luwa hina ta halaw man sindwa tahon nag-anduro nag-ayupot ka to sampay hadya kita ni mga palangon na Islam. So amoyad to inda akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bilang kawajiban sing kita anak parwa maasta. So yad to in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan aun padalir ding hakabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini insyaallah subhanahu wa ta'ala hilin ko paguro kalasahan amun limidaysin amun long ta sumuno long taring hamakapatot nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod sin long ta kapatot sin duwa maas pamakaanakan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yadto na lang ta nasambutin mga ayat amuin mapatot na to dungdungan marayaw deng ha mga labi-labi na to damin ayat kay napusan hay doon nasabot niya wa wassayna al-insana biwaliday hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Duin hamin ayat labi-labi na to daming kahinapusan niya pagtawagon si mga mupassirin sirul ayah amuin rahasya sin ayat doon hayan hangkan naraak kita mag-ipat lang ta atau magbuat bakti kita hamaasta sabab doon ta makawa impag-iyanon ibadat amuin timbangan sin amuin pagtag-ipon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala sababing katanpiang daakan yan pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanya tulong niya nag-unuyad to wala nagbutas doon in pangdaakan sin Allah ta'ala amuin pagtag-ipon kamukako hasupay kita mahinang ipon pag-ubos ini himinang kita karayawan pa dua maasta na yung mga yadto kata namin tiwila sin sara aturan katantan yadto subay yadto maurulta bang tamaurol inyad to ingkatan sinhiral mo mag-ipat ko hamaas mo kakukunahan nila iurol mo madto katantan inyaon alamat sin pagsukur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab siukat kay mo aniskurli pakitaan niyo in pagsukur niyo kako doon ha amin pag-ayupot niyo ha maas niyo bihan amo yad to ini iban sinamin dua maas niyo, tungtungan niyo, inyan katantan, magbinda ka mo marikako long sin Allah subhanahu wa ta'ala. So inyad to, subay na to, yad madawhat, hakabuhi na to, bang na to abutan in dua maas na to. Amin, labi-labi na doon halawman na to, bihan. Sabab in sila bukong namin ninangon na to ilugso. Amin da akon na to madtumari. Sukatan na to sing katantan sin in kita lang tamalasag na kita labi-labi na mga na family ta. Amad to. So abdul mga inibiyata in kalaguan sinamuin pagdasin ini ina na to wahnan ala wahnin. Magsusungin bugat dahil panagnaan namuin ini diya na kita sin ina na to tiap-tiap adlaw magsusungin bugat magdakato ini na to. Dahil para hadya pasal sinamin la sabi utang sin Allah ta'ala palam sin daghal sin maasta di sinatuan amuin long ta biya bukon wayron bistahon kanila bihan amuin biya ini way pagbingal wayron pagbingal bihan makuyag sila amuin yaon diya rakaw halom sin tiyan niya bisan na biya din bugat wahanan alawahan sigpit umusad sumung pa yung sigpit magsisigpit magtataas ini itatasin bulan long ta magsisigpit inamin pagdakato so lumago na kato lumago na sabab na inina takakitaan bihan sin ini manusia bukon na mabuntulin ini panahon niya intindog ni bukon na maarak naman iwan na bihan papagayad pagayad sinamin ikaw yon halong sintiyan niya bihan na imi katantan hang kanabeta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nog niya lirajulil ladhi sa'alahu qailan man ahaqqu bihusni suhbati isiyo inamin manusia takakapatut amin marako maglundang pano nakabuhi ko isiyo manusia lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam umuk ina mo
Kala summa man, mapuas lang hina ko isiyo. Kala ummo, hina mo ra. Uwas lang niya. Summa man, isiyo yung sumuno kaniya. Kala ummo, ina mo ra. So nakatupi at balik-balikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, suway inamuin kaagi mo, mag-ayupot ina mo, makatu intimbangan niya. Sabab pag hikaw patlong sin, ini nangasubuyaon, hisiw pa yung sumuno, kal abu. Ang pamadto pa ama. May ta, sababin nama, wala nagdaka, to alam sintiyan niya. Amura yung piyagluukan sinini, ama bihan, numag sin kapuyanan. Hipaggasto bihan na supaya ando di sabihin na masusabihan amin siya pa'y lumawag, siya pa'y nagdarakay mo, siya pa'y lumawag sin katantan bihan pangabuhianan. Among sali namin biya mga masigpit subayad to matali si mga anak yung mga bihan to kahalan nahasa mabiyan ini damikyan bihita pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat wa mana'awahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa katratus su'al wa idha'atul mal. Yung mga inikatan biya baita lamu din haamuin paghiwal mo roon ha waktu sin ini diakaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang kay mo yung katanit to amuin mabaya siya mabayan Tuhan na to Rabbul Alamin kimita sin pagsukur mo harap kaniya. Sabab bang niya kakitaan yung pagsukur mo harap kaniya in katahan karayawan biutang anmin asal ini tiyatakama kayo mo durangan ang parukangan sabsin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biyabaitan niya bang kau magsukur pa Allah ta'ala yan panakaw kanapan bihan in pagsukur mo yan to ganapan haka na hiputang tabi mga paalta bihan aun alta mo pagubos, naguno ko, nagsarak ka kaw. Yung pagsarak ka mo yan to, pagpalahil mo sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bangkaw nagdihil, bihan, paisius yung nadihilan mo amin kulang kabos, ganapan na isab sin Allah ta'ala, inamin, yaon doon kayo mo. Sabab na biyabay yan. Long niya, unfik ko alay. Pag napakakaw, supaya tako isang kaganapan ko in napakamin dihil mo. Dihil sin Allah ta'ala. Bihan to. Naamo yan, namin, dahil ha mga salingkat-lingkat doon, pangadjian sing kita niyo. Bihan. Na, bukod sa jahabihan to, long niya, harrama alaikum uquqal ummahat. Amuin, sumulang kita ha amin kainaan, kainaan sing kita, hati niya, yung pagyano nyo, nakalamod na rin ng katan ina. Sabab sa milbeta, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw ko mamumung haama hikuan, sabab bang mo siya po ang mumungan, piya mumungan mo hiama mo. Bang kau mamumung hina hikuan, impiya mumungan hina mo. Bihan. Hati niya, ingkatan tantaka ina. Nahasabab ito, sumay kita di magpabumung bihan. Sumay kita di magpanggura-gura, sabab magbing dakato inyan to katantan. Na, uno-uno na hinangtang magbing dakato. Naramik yan. Amoy nini mga kaanakan biyan, biya sinhinang si mga jahiliya biyan. Bang sila makaanak babae madtubihan na mapindain do paragbusin pamayhuan nila. Bihan. Di nila matali, sinin sila yung gimuwa din nga babae. Inggiwan nila babae. Napagos makamakman sila anak babae bihan, yung kaiwanan, hikuwang nila buhi. Bihan. Pasasin kasipog nila, masipog sila, pagkain nila, di sila masipog patuhan Rabbul Alamin. Amoy ini namin magkalawa imano siya doon na yan, nakalanduin sipog papagkay, kalupahan nila imapatot, amoy butangan nila sing kasipog matan-matan, amoy in makalabiring hakatan, amoy kasipog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Damik yan, di sa mabayan Allah ta'ala, makarungog kato taniyo, amoy ini kilawakal. Kaptangan bihay ni bihayad to. Inyan katan, wayrong kapaidan niya, way kapos paidan, gaman makabak kita dosa. Hati niya, doon kita haamin karuhong tahaturan, piyang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biyabay ta sin Rasul, bang wayroon hikapis saramu marayaw, marayaw pa nagduruhong.
Maraw pa yung nagduruhong din sinamin mamis sarakaw ang imbis sarayaw bukunday karayaw. Maraw pa hindi mo humadya kaw sa babi niya to katantahan kahalian mo yung katan himinang dusa. Habihad to yung kahanan niya. Naamo yan to. Iban law niya idaatul mal. Paglupas si mga alta. Inyan katantahan sa babi alta bukun kato. Minsan daan pila bilyon in nausaha mo bukun da kay mo tuwan. Allah Ta'ala nagdahil yan. Sabab siya nagkakanta. Aun lang na rin nga mga ipon ko, ito pon magdaya. Bang ko siya papagdayahon kung mangiing pag-aakaman niya. Aun isab doon, haun ito pon bihan magini. Kung sumay isab siya miskin. Bang ko siya papagdayahon, maigli siyang pag-aakaman niya. Kumangi ka man. Kumangi. Nahati niya, aun doon, Allah Ta'ala nagkakanta. Narangyan mataod doon kay mo, biusog sinallahu Ta'ala, imana niya, aun doon han tagkapatot si mga alta yan nalawman mo. Aun yan tagkapatot doon. Piyalaway hadjamon kay mo. Sa mabin alta, amin yaon long ta nakasud palawm simbay mo, suway mo mahinang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo anin kamaksuran niya. Sabab in pagdaya, inyan katahan panukas sin Allah ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Damit yan in kamiskin. In kamiskin, inyan damit yan, suway mo may nang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habi din yung butang niya. Bangkaw wal labi-labihan, magsukur ka po Allah ta'ala. Biya din pagsukor mo, ipakita mo. Dahil nga mga alta yaon, hisiyuin, tukbalan mo. Sa babamonting kayo mo. Inkatan pinaog mo rin ng mga alta mo, monting kayo mo. Intiyaw mo yaon, aman, bangkaw nagtaw na sadya, may nang haram sambil. May nang nakunod singan niya. Bihan. Na, mamiya nakawakan karon. Bihan. Na, mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala inyo mato. Na bihan. Damikian, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil doon damin ayat na batbat kain na ito, lang niya, ala unabbiukum bi akbaril kabair? Qalu bala ya Rasulullah. Qal, al-ishraku billah wa uququl walidain. In amin di ka kamulong niya mabaya suy-suya na tawbaytaan sin salag-ulago dosa. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin mga nakasakop doon ha yaon din mga kasabatan. Long ya Rasulullah ulong niya mabatod kami imingat. Sinamin hibayta mo yan. Kaisa niya amo na yung pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karuhan niya amo na inhiminang pardusahan at sumulang nga rumaas. Amin ini tiutuwila sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatot mo patarangon doon haon yung pag-ipat kanila, yung pag-ayupot kanila, biya sin pag-ipat katok bihan hawak tuing kita siwi-siwi pa amin di kita misan lang tapatapuan hilam at walangaw bihan diajagahan ka magtumari na pag-uusyon lang niya wa kana muttaqian pajalasa wa qal ala wa qawla zur wa shahadatu zur ala wa qawla zur wa shahadatu zur fama zala yaquluha hatta qala Abu Bakar qultu laitahu sakat. Usmanin Rasul na gimumungan sila kabtangan biyata niya pagsirik pa Allah ta'ala iban sinamuin pagmaksiyat parwamaas lang niya in siya ang mga simasaday at awalong ta ini simasandig na to yan at awalong ta in siya kimuko lang na to sa nagkikiring biya kuha niyon biya pag yanon mo taki yun at ini biya nagkikiring na yun simasaday bihad to pag-uslong niya ini lingkod siya marayo nagpamuntol si lingkod niya ang pasya imian ala wa qawla zur wa shahadatu zur amo na in mga kabtangan di mapatuti pagkabtang si mga tao takaakal amo na yung mga kabtangan bukod marayaw ini hikasakit long tatawa mahinang sakit sinamin jantong si mano siya Lamon din puting na doon. lamon din puting inamuin hasad junkie katan junkie. katantan sinamin bukod marayaw biyan wa shahadatul zur iban sumaksi ikaw ka amin ini Kaputingan. kaputingan bihan
Nangataon siya ang pagsaksi akaputingan. Misan ang mga pagtiaunan yan, matao din magsaksi puting. Ang kaputingan. Law niya na, yan ang saksi pagtiaon nini. Kagawin siya ito pagkawin, buko namin sumaksi namin ito kaya susulated ito. Dugaing. Nakita ko no, nahadlaw akira ito na yung jumato kanila. Sintawagon yan kita, asuhon kita. Pagsaksi. Yung pagsaksi ta. Bunal nakapagtiaon hikuan, nakasaksi ikaw. Kita mo rin. Kita mo rin ito. Mareho rin ka Islam niya. Nabihan. So, di man dyan ini sumaksi mo kon Muslim. Kinamaso mo, kita mo na siya. Maaso mo kita, sinseksi anta. Nakita ko yung banusin nagputi ng puting. Shahadatul Zuhur, pagtiaon. Hauning barakat yung pagtiaon yan. Habihaning kahalan niya. Na yan, hamuk din nga mga dosa sa lagu. Hihinang sing kita. Ibang papagkog ko yung sing kita. Biha. Paglupas pa sin alta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na katuyalikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la ala wa qawla zur wa syahadatu zur wa ma jala yaqul sampai long niya masing-masing siya sabut niya nakasabdahi ini sabdahi Abu Bakar As-Siddiq inarinya ini nakaya nakulang laitahu sakat bang bahaing Rasul sallallahu alaihi wasallam yung himundong na. Imana niya bukod sa dyan nakatu balik-balikan si Rasul. Sebab nakayan siya bang bahayon himundong na. Mahita na kaya ni Abu Bakar sa buka niya amin datungan sila bala hawak to yaon. Sinamuin pag himumungan si Rasul tanda sina mga himumungan yan bukong mareho ipaton si mga tao takakal. Labi-labi na amin nagdaraawa in siya alim in siya ustads in siya guru. Pag-uus kakitaan mo wiha, gumawa din nga simod niya yung mga kabtangan bukong mareho. Oo. Amo yan. Narabi-rabi na. Wang ini pa mau maasbihan. Inaama sing kita. Mataod mga mano siya magpakakabtangan simbihan. Bangsag dahon sin ini maasbihan, imbihad to, imen ko. Naganak pa ko isang kako. Bang aun sukaton madtubihan ng parikarulan, himinang sinamin unin kariyan ni nangon namin na supaya masusain do maas ni. Blame mo pendo maas. Blame mo pendo maas. Oh, may takalong nga ganak pa sa bangko rin magkakaus. Nakita ko yan. Ang inindeng ha mga sakit dakula di madya to halawman na to. Ini suway na to, ini maunway ni. Maunong ba? Katamunan tayo mga parkala ini. Maurul tamad-tumad to, kapag tawat antayin hinangta, wala kimugdan hamin. Waktu mo tangta, in kita jahil pa, way panghati ta. Waktu nakahati na kita, suwaya to ayaran tayo mga yan to katantat, supaya di malupas inang malibadat na to. Sa mabiniapas na to, amin lumasin Allah Ta'ala kato. Amon ti namin labi marayawi, sila min hadis yabot ko kainayad to, pagtuyuan mo, impiyang daakan sin Allah Ta'ala, uno-uno na piyang daakan niya, iwan simpiyang langan niya, ramit kan halian mo yan to katantan, naing niya to, kumuyag din Allah Ta'ala kayo mo. Bang kumuyag na kayo mo, tumumo na ilasan niya kayo mo. Bang tumumo na ilasan niya kayo mo, ini kaw tuan, ini mahadika na kaw ring hapinar ka jahannam. Bang kaw mahadika na ring hapinar ka jahannam, yadto na rumatong in rida niya kayo mo. Sarabi ni kasunsul ka, rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dito na, ini ikaw long ta magdapa-dapa sin kasandangan dirilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod tulong taring nga mga hika ganap taring nga amin nasabot na tungod pa amin ayat ini nasabot mo yan to kain na yan to. Alhamdulillah. So amuyad itong mga palungan ha kami alhamdulillah ilang taring ha mga dalil nasabot na hain doon muna ay nasabot ko kain na dalil kiyawa taring hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala padiharan sinamuin lang tagawajib sin pagtunay sin kapatut lang ta paruamaas sin mga kaanakan damikyan kasunuran na isab dahil mga hadis-hadisan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang dalil de isab katarangan sin kawajib de isab sinamuin lang ta amuin magtunay sin kapatut sin dua maas mereka sampai nasabot kain na lang ta bukusog nangasupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
paliharan bang hisiyoin amoy inlong ta labi mapatut dahon na maglundang panon dahon na magsamod amoy magkasila sa diha masin dunya ini na injawab si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakatunya biarikan nung nahina mo hina mo so ay hamon nga kaupat ang pasaimen ang palong nahiyama mo so amo yan mga palon kami sa matinain dua maasta amo inin labi marayaw dahon ta magundang panon dahon ta magkasila sa iban pag-addatan pagmartabatan deng hakatan amo inlong ta piapan jari puas ng kanila ruwa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga panahon hapon ang paina kapending mga long takabtangan hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy in long tawang takitawin hadis ni biada kawaitaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam minsan pabiadiin in tuyok mo maglugto amon long tahiminang sinuno na marayaw parwa maas mo di mura katung basan in dua maas mo sin amoy in long takaagi-agi niya kato niyo amoy in nag-upiksa atawa kan nag-ayupot kato niyo ring naman ha amoy pagburos kita sin inata sampay nagpaduro kato nag-ayupot kato nagpasudig kato in dua maas ta sampay nagnafaka deng ha amoy aturang kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala pilay tahon nag-upiksa kato minsan pa unin hinangunta di kita ito makatumbas sinamuin lang ta pag-ayupot nila kato mga panahon hakamisam. Biyata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam la yajaji waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Amo iti biyata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aginiya di lang na makatumbas in anak pamaas niya di makatumbas sin anak mohon pa ama niya atau akan pa ina niya illa laung si Nabi sallallahu alaihi wasallam illa malainkan laung na an yajidahu mamlukan in makatumbas hadjabaha siya laung si Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila amuin kawakan niya kakitaan ni in maas niya hiama niya amun iilugsok hati nabiyaban niya la sing kaibanan iipon sing kaibanan manjari payasteriyahu ati nabini niya biyayaran niya in pagkaipon sin ama niya. Zaman nito mga panawag Islam aon pa mga pag-ipon lang pag-ipon. So kung ko makatumbas bang in ama mo lang ta na mahardika mo nabi mo amo indeng hataw amo ni miipon kaniya payatikahu pag-usam pa mo mahardika niya mo draha didto ko long sin Nabi sallallahu makatumbas. Arakon in uno-uno katan pagbakti mo di mo yan kabayaran atau kang katungbasan in dua maas mo malaingkan ba long sin Nabi bang siya naiipon ang pabulong ta Nabi ina mo in kabayaran mo ina mo in long ta pag-ipon kaniya salta na mahardika mo dua maas mo inadto insyaallah subhanahu wa ta'ala na bilang long tapanong masimo harwa maas mo. Yan mga palawon hakama Islam in long takasigpit na hamasabiyaon ini wayon na pag-ipon katuan. At ini sa kaula-ulan na di na ko makahasil sin ini. Na yan sa amora ko man na magbagti ko para maas mo. Minsan ko rin magkatumbas in long pagbagti para maas inadto long takarewan na kulo na kadakulaan na hapang atun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ba'y tadamik yan long na wakala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Sa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah ta'ala. Amuyad tu inna subu long tahi Abdullah ibn Mas'ud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aginya o Rasulullah unu wa long na in amal amuin labi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kumahinang. Qal long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrul walidain. Birrul walidain. So nangasuhi Abdullah ibn Mas'ud hatungod kakahinang ibadat amin dari kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang tamahinang law si Rasul sallallahu alaihi wasallam in jawab niya kan Abdullah bin Mas'ud birrul walidain amuna in pagbakti parwa maas qultu in ariku lam Abdullah bin Mas'ud summa ay ulo pa ya Rasulullah qala al jihad fi sabilillah law na amun mag-jihad fi sabilillah baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jaa rajulun ilay alaihi salatu wassalam di matong na isabi ng bukosog punto pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya hantang biya na maid ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya manjari magad magjihad katuan amoy din hantang magad siya magjihad na maid siya ya Rasulullah uno ya kato na magad ako magjihad faqal long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahayun walidak long niya yakaw long tabi mga bataban kasi katuan na subot-subot lang na uno buhi pagkain dua maas mo
yadto in pangasubo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaniya. Buhi pa in dua maas mo. Qala na'am, inarisin namun long tasubur-subur li aulaw na'am. Huon ya Rasulullah, buhi pa in dua maas. Unibayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, law nafafihi ma fajahid na doon na kaulaw na harwa maas mo. Atin niya pagbakti ka parwa maas mo, yan pagjihad mo na yan. Subhanallah. Amo yadto inbayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha magbakti ka harwa maas mo, magayupot ka harwa maas mo, magupiksa ka harwa maas mo, amo indihilan mo sila long tahalga sa magbakti ka kanila ruwain yan pagjihad yan na bilang long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga palawon hakamay Islam in karayawan sin pagbakti parwa maas in sa kaula-ula makatimbang kaw biya da ko miya kad nagjihad fi sabilillah. Subhanallah, in karayawan long tahatungod pagamuon pagipat harwa maas iban pagbakti harwa maas. Demikian kaway tabihay ni mga palawon hakamay Islam. Wa jaa rajulun min al-ansar faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya shay'un min birri abawayya ba'da mautihima ubirruhuma bihi. Amo yan di pangasubusin namin lang ta ansar. Amo kusog din ha ansar at din ha mga tao Madina katuan ha. Nangasuwi na mo kusog pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mga sahabat sin Nabi. Ya Rasulullah o Rasul sinallah subhanahu wa ta'ala. Unoon pa ba nagkakapin-kapin di ka kulong na uno-uno na amo in mabilang pagbakti ko parwa maas ko sin mapuas na sila mawapat long ta di halaw man sin dunya ini. Mapas na mawapat in dua maas ko. Ang pawa nakapin-kapin, mahinang ko, amuin bilang pagbakti ko parwa maas ko. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam in jawab kanya, kala na'am, long naon pa long si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khisalun arba'a. Bali, upat para kala ini. Upat pakarajaan long si Nabi, bang mo ini makontinyo mahinang, biya da kaw sa kaula-ula, nakapagbakti parwa maas mo, minsan peng kaunan nila karwa, long tawala na rihalo man sin dunya ini. Law si Nabi SAW bita niya law na hikaysa as-salatu alayhima wal istighfaru lahum. Yarin hinangon mo nung na yakaw ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang pagbakti parwa maas minsan nawapat na sila ruwa law na as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma pangindua pa Allah ta'ala para kanila ruwa atawakan pangayo kaampunan pa Allah ta'ala para kanila ruwa. Inyad to bilang pagbakti paparwa maas. Subhanallah. Amo ini mga paluhang Islam insubay natin paglugtuan dihilan long tawakto in parkala ini supaya makontinyo in pagbakti paparwa maas sampay sila long tayad to na ha ukum milik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabalikan ko imbitasin Nabi pangindua po Allah ta'ala para harwa maas. Sarta na sinpangayo kaampunan kanila ruwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan, masimasikaw nagbabakti parwa maas mo. Hikarwa sumuno lang na wa infadu ahlihima. Atin niya, amun hitunay mo. In parjanjian sindwa maas. Arakala on najal sindwa maas. Wala nila ito na singkabuhi nila. Sampay nawapat na sila. Bangkaw makakaus lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikaw yung pag-implement kanya. No. Ikaw in long tatunay sinamun parjanjian kaya nazar sin dua maas mo. Wala nila natunay na sin nawala lawa na sila halo masin dunya ini. At ikagausan mo lausan tuyan in amuin long takya janji nazar sin dua maas mo. Amo yan mga paluha may Islam. Bilang pagbakti parwa maas ito. Damikian lang mo din pagbakti parwa maas minsan sila mawapat na wa ikramu sadiqihima amuy in mulyahun mo. Mulyahun mo in bakay sin dua maas mo. Subhanallah. Ipagbak mo in mga bakay sin dua maas mo ando continue ha in amon kakahinang marayo sin dua maas mo kanila. Bisan na kuman mapainom mo kasadakkahan mo uno-uno na kakahinang nahinang sin dua maas mo. Long tamon pa bagay-bagay nila piagbak mo sila bakay sin maas mo ando opik sa amarayaw. Long tadihili halga sarta long ta ikrama long sin mga bahasa si magbabahasa. At inamulyahon mo, dihilan mo karayawan in dua bakay, atawakan bakay sin dua maas mo, inyad tukataan, mabilang pa, long ta, pagbakti mo parwa maas mo. Damikyan wasilatul rahim, allati la rahimalak illa min kibalihima. Damikyan, sugpatalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in silatul rahim,
amuin pagkampungan haantara sin kamo. Laong ta mga kampong mo, amuin di mo bilang kampong sila, balingkan nagsabawan ng harwa maas mo. Inyad to mga palangon harama Islam, bilang pagbakti parwa maas. Laong ta makontinue mo, minsan pa indwa maas mo, yan to na hukumilik sin Allah subhanahu wa ta'ala. فهو الذي بقي عليك من برهما من لو تبعد موتهما amo yan tulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam inyan long ta nakapin-kapin doon kay mo bilang pagbakti parwa maas mo minsan palong ta in sila long ta nawapat na yadwa kumilik sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala alaihi salatu wassalam in sabda pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna min abarril birri an yasila rajul ahla wudda abihi ba'da an yuwallihi al-ab. Amo yung timbay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long taring mga long ta sarayaw yung pagbakti in amo yung sumpatod sinambukosog long ta inamuin atin niya pagka sila sa katwa na hantara sinamuin maas niya amuin long ta nahinang nito sindwa maas niya sumpaton niya yung kakahinang long ta tungod pagbakti sindwa arwa maas niya bilang long ta parsumputan haantara sin kampong niya bilang long ta amuin nahinang mo kampong haantara sinamun maas mo labiluwa maksud deha ini amuin long ta kampong sindwa maas mo sarta long ta sumpaton mo yadto in ka sila sa hantarasin sila labay ring haamuin lang ta dua maas mo insyaallah subhanahu wa ta'ala yadto nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so yadto hitunay ten mga parkala ini mga palawon harama Islam makontinue mo in pagbakti parwa maas mo insyaallah subhanahu wa ta'ala amo yadto katuan insyaallah subhanahu wa ta'ala inding ha mga long talamod pagbakti parwa maas insyaallah subhanahu wa ta'ala ang papito minute na kapin insyaallah katuan napi mga long taga ding ha mga nasabot adto katan ng kain ito in biyata doon in Muslim long ta at niya nangahakad sila atawa inaming katantan long ta masabot ding ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala iban na si mga kadis-disan ito katan na tayod to ding ha panagnaan niya sambil pa aming kahinapusan hindu niyon inyad to katantan kapatot sindwa maas doon ha mga kaanakan amin subay niya hikatunay jukup-jukupan. Insyaallah. Hawak to sin. Sibu daing kaawnan yaon pahalaw man niya indo maas niya. Iban na sinamin wala na roon halaw man niya indo maas niya. Tumtumon na to yung mga patumtum si mga sila. Amin kakisa-kisahan si mga sila nakauna rin kato taniyo. Biya na kan Hasanul Basri. Amin lang ta nalawa din kanay nama niya nagdangol siya nagtangis. Sampay yung mga kamuriran niya bihan na inu-inu kaniya sampay aw na nakabisara lang niya siya ikaw sin nagindo kamo sin tungod kasabar bang kita mawapat bihan in mga kakasita imian hadya kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sa may ta isabin ikaw yan bihan may ta kaw nini nagdok kasita nakalando na yung mga kuan mo di nagdangulong ko nagtangis lang niya in tangisan ko hangkan gimo sa bilin suara ko pasal long niya intag na ayat to iyaon long niya ini lawang sulka alom simbay ko naman niya rin natambulin ang buok subhanallah natambul long ni ang buok kati na kawapat sinaman niya natambulin ang buok lawang ang buok lawang na kuman amurak man ina niya amon timpiyag dangulan niya bukon pa salad sinamin ama niya nawapat sa amin lawang natambul subhanallah amon tinikesusahan niya na mo timpat yan doon hayaon. So, inyaon, kakunahan, subay, hitunay si mga kaanakan, sampay sila min wasiyat, kaya bihin sinini maas. Bang aun wasiyat niya, atawa aun nadar niya, bang manin nadar yaon, haturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw jamin nadar long niya, ini para akong kita pataas simbud, ataw pa matupapang pangbihan, inya to katantan, wirun lamod. Sa sumakawa, bang haturan sara, in piyagwasiyat sin maasta iwan ini nadar sin maasta subay tayo tunay biasin long niya bang abot waktu bihay ini mamuasa ko bihan insyaallah ta'ala manjari abutan sin kamatay inya to nadar niya subay mo po asahon in po asar inamin ini nadar sin ama mo yan pagbakti ito parwa maas pagbakti ito parwa maas na inyaon katantan matarang tiyma sin katakatan Muslim bang tanahinang inyad to nakarak kita karayawan sa lagu-lagu mahinang parsawawan
amin piyakilata pa Allah Ta'ala yung pagsukurta harap kaniya. Inshallah. Amo yadto. Naaon pa biya mga nakawin pila minityaon tiyo-tiyo din nga mga ini sabuton ta isab ingkatan sinamin pardaakan sin duwa maas wajib hukuman niya subay na to edto hinangon hakadar kakausan na to. Buat malingkan baning kaaunan niya impangdaakan niya wat sulang paamin piyang daakan sin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala iba namin binin ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na inya to katan manjari kita sumulang kanila. Sabiyata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala doon ha parman niya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bangsaw pa maisab inyaon nagtuyo-tuyo tod siya amoin ini ikaw papagsirikon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala siya nang dakay mo ay niyaon katantan di ko man jadi magdaat kaniya. Isyo da sibo den kaon nan hina mo ataw hiyama mo wala tutihuma lang sin Allah Ta'ala ayaw ka mo magtaat kanila ruwa. Wasahibuma pid dunya marupa. Sumakawa misamping kaonan sinini maas lang ta simusulang nga patuhan di mo ra man jadi sila bunsakon suway mo ra sila ayaw puton ini patamun, pakaunon, pikatan kakukunahan nila. Sabi ta doon sin Allah Ta'ala wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Amin sumay mo ra sila ayo puton sabab sila yaon duha na hinang para sa baban limahil kaw maripapaw. Singgumi ini na hinang kaw Muslim ipagsusukor mo ra pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na in mga yan sa milbeta sin Rasul lang niya innamat ta'atu fil ma'ruf. Impagtaat doon hamin matarang biyabayta sin Quran, biyabayta sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikarwa niya biyabayta sin Rasul la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wa irun pagtaat ataw rin mabista pagtaat inamuin hinang bangin hinang yaon karna sumulang mahinang pagmaksiyat pa amin nagpapanjari kato. Amunin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na miyawot ngayon waktu na mo mga katawtay manghuran sa Allah aon da waktu pagbalikan singkitan nyo patumtum na mo adya dahil nga panagnaan bisa na mo intungod paparkala ini amin aturan ini katantan pangajian beta sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya ini katan mapatut na to urulun ini tilusahun amuin pajatuhon ha ini kabuhi na to bang yaon pay maas na to ataw wala na karoon ini yan nasasabot katan amal ini katan pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala na ayaw na to ito biya mga ini siya-siyahon iban lupason sabab ini ni parkala kasan nangan singkitan niyo insyaallah Ta'ala haadlaw ganagana na dito na hadya ini ni waktu na to sa Allah Subhanahu wa Ta'ala iwing ko na amaripa amin pindo ako in waktu nakapilpa pila minute. So alhamdulillah mga palangon ng kami Islam mayabot ng waktu singkitan niyo inshallah Subhanahu wa Ta'ala inedukatan amo inlong ta nasabot sing kami heno limang guro kalasahan inedto bilang long tawasiat sing kami mo naman kinawarasin na mo lapay kita niyo katan inshallah Subhanahu wa Ta'ala amo inlong ta mahinang ta in kawajiban tatungod parwa maasta benasin aki in kita niyo ta ka long tamaas pa ando na pagtuyo pod kamo amo in long ta hinangan niyo inamun parkala long ta makapagbakti kamo para maas niyo karna inyan sa lagu-lagu ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan amo in mga sila isablong tamo meron na maas amo nito na minit pahadarat sin Allah Ta'ala in kamaasan sin sila na ang paisab na kapin-kapin beta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakahinang bang tamahinang inedukatan bilang dapagtaat at tawakan pagbakti para maas na ayaw tayad to lang ta mga pasaran so inatuyad to dihilan halka sarta lang ta hinangon ta tunayon ta supaya kita niyo katan insyaallah Subhanahu wa Ta'ala maputusin rahmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil haamo ilang ta kaagi na to nagbakti para maasing kita niyo so insyaallah amo yad to inlang ta mga kiatok basing kami ding hakadar kakaus-kausan panghati kaya bus kamo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah lang ta magbak kita ni magbalik kamo in lang ta biya sin waktu sin kami haruman ini amo in continue na to in pangadyan karna matod panakapin katuan ha lang ta makapatut tungod pa amo in lang ta kapatut sin mga manos si amin nung tapagkahita manjarita amon mapatut hitunay ta kanila insyaallah Subhanahu wa Ta'ala mamaid kami halapal kasila sa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam.